Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile bafowethu. Inkulu indaba esinilethela khona ke indaba ezitrendayo wengane zakwethu. Udaba ke luhamba phambili njengamanje, udaba oluthi lo owayeyisishoshovu seFacemas Fall ukhanyile ke laphana njengamanje, okuyena ongumholi wabantu abasha ke eqembini elisha ke le MK ke laphana wengane zakwethu. Ulaliswe esibhedlela, kusolakala ukuthi ke ushawe ngoshevu ke laphana, slow poison ke laphana wengane zakwethu. Izinto ke lezi ezimbi kakhulu njengoba besazi lensizwa ke iyona ehamba phambili ke laphana ukhola abantu abasha ke laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzuvo lwakho ngalolu daba ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba mase siyibona lensizwa laphana itrenda ke laphana ke ey'nkundleni zokuxhumana isilele esibhedlela elixhunywe amaphayiphi laphana kubo. Ngiyafisa ukuzuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana section izuvo lwakho ukuthi wena